Tiga kuruga mucere na njira iria tumenyerete ta gutherũkia ni uri weciria mucere no ukorwo ukihuthika kuruga irio iria ihuthiraga mutu kurugwo ta migate. Ndahabo Uta ni mwendia wa mukawa mwena wa Zimmerman kaunti-ini ya Nairobi, na kwa ihinda ritanyihiire miaka 3 akoretwo akirugira andu migate muthemba wa Angela, irio iria arugaga akihuthira mutu wa mucere. Kwa mchele inatoka Italian, inaitwa clean rice. Hiyo unasaga, iko mashini yake. After that kama umesaga 10 kg unamixiwa na 2 kg ya ngano. Urugi uyu Ndahabo aumenyeire bururi-ini wa Ethiopia, agitutariria ni urugi wa mwanya utakoretwo na kihitahitano kinene na aguri matikoretwo makiniara mukawa-ini uyu. Nayo customer Githurai. Hawa customer wataki kwenda Githurai, hawa watu ni Wasudi, wanapenda sana hii injera. Sasa nikakuja hapa Kenya, nimekuja hapa nikapatana na hao wananunua, wengine wa Kenya hata wenye wanajua wameanza kuja hapa. Atukanagia mutu wa mucere na wa ngano akaukima na gucoka kuiga kwa ihinda ria thiku 3 niguo gagate mbere ya cokete kuruga. Hii leo yenye niko kupika ni ya Sunday. Ya Sunday usiku, Tuesday inapikwa. Kwa sababu lazima ichache kiasi. Kama si hivyo wezi test injera. Ona kuri uguo ti mucere wothe ungihuthika kuruga migate teno, Ndahabo agitutariria ni wega mundu gwetha motaro ma mucere uria arahuthira mbere ya kutwara githii. Tonginya uruge mucere na njira iria tumenyerete ya kutherukia, na no ukorwo ukiuthia utuike mutu no ucoke uruge mugate ta uyu wa injera. Ngiribotera Kameme TV kuma mwena wa Zimmerman kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.